Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kong pamanari-nari na wakanay na dia kan iprilelang na di kukur mata sisang kay turugan na aso maranaw muslim. Di na naso ano na di Indo de ano ayon nanda to sang kay turugan. Na kagian di de nang kaya siruan niyo suka dari Ainur. Di na nasopaw ni resi sang kaya turugan. Nati kurung kung pamanagarin rosa ay na so amanaga para princess darling at lang ni ibu niya sudi. Sa siya kong inet so si sa pikirakan sa wassalam. Sukun taruh lang
nakadineng kusut weturun kanadong ibu kiwasiro mai bulan kanada dito deto perinsa imae mai bulan kamangke kambulo nasi bae sore kabesaran bumi usanagere uturun sampurna kiwantu bisa keripain saya dina suwadu meina idulak aku nakadenang ko akaderaki ni detang kadiriwan teriaya detuare sanagere olong betana idulak lalu mimbu kiwana por ladimi sabuyode ayadin sawade nadi bendera inu naku nawana pai idulak palai dia petara kapai nalong mimbu kiwasi kesai dulak ani persali dia betugeni maria panurungena nai dulak nabu kembunu na dia wasi sedihna suwanu ayadina sawade bin aku nakadene dean yuwane tanana idulak anai no se bayai managri upurakan nata manake wanana indeto bibi bunso nagari utorogan sakit ditara sidato amasi aya din suwade minditu sirudan naretu intiwan sana ulaki sidato alimuding kabesaranu bunso kabesarana karaya idulak nasoka deruade min narika beletu wala di beia senei au nageri umasiu itu inti teri dia mangenaninya nala di beia sia dia deminan naku soka panganung kaderi tu binte aya den deto are sai dulak nagari udung batanan deminan natu inti pai bedulakan ala di jiwai birdia diminanan naku suka pangangano na idulakan Anala di baira puse
miakam bela-bela nare terisi roi dulak kadere ni buna dia demi nanaan amang iterti wa na sana ulakan anak kadari dato perisa dia tu manurana Pala alabse Rasuka deroto manorai dulakan Nuturugan Agirninya anganun Nakam belet diri ai dulakan Nasuka dari kulami ademininan Precisa dereni ya gerina rosa sana